MCA wa wodi ya Magumoni nwe kithinji save ugite agatongeria maandamano mwanka kwa Mûkandarathi ura wanenkeri ngugi ya gwaka IRACI BCD kithira atithirikiria ngugi UCERERA na gwetana mbere na kuga Mûkandarathi ujo aero ngugi ndene ya skuru ya Kathiguni na Karembuni indi atirambiriria SAVEA nkuru ugite ngugi jiri na mwaka jumwe tambiriria kinya nyuma ya Mûkandarathi ji kwewayo tora tukwewa ni Samuel Gaishima. Kagita kandiunga yake chukuru ya primary ya Kathiguni kuona ara WAAKI bwa kirachi kia nasari bukinyite kira kandarasi ya WAAKI bwakio ya nenkanirwe gukurukira bajeti ya mwanka uju uthiete kuthira. Ara MCA wa wadi ya Magumoni kithinji SAVEA arigarite kuona ati WAAKI bwa kirachi eku amwena gya chukuru ya Karembuni botikore kwa mberia. Kithinji ariuga IRACI bibibi kaigwa bitakore kurikia wakwa muthiani wa mweri uju bajeti ikija kuthomwa mbia inu igachokwa kiginani kia thirikari nene na IRACI bibuno abirege kwegwa mbia kairerua wero wakwa ni narutire wako munenkera kirathi onu onge mburi gokorwa ngirutaka na wero wagwisa kwa na kae kirathi ni gitume the it's quite unfortunate no kirathi te gitume na wondi ni cienge cionthe irathi ni ntume na gaiko bakwa rangi Magumoni ndi twanenkana irathi ciere kimwe bagwitwa Kathiguni na kiu kingene ko twanenkanira bantu betwa Karembuni anakabakaba ikiga Kathiguni matirio ni mbetorore kia Karembuni matirio ata sinjansa kumwakwa wasiwasura ne na umunene muno ne ati mwankwa thirikari ukena thira kirathi ikite gitume mbeca inu kena choka ndewite kai gachoka ikira kwa jia cia gutuma kirathi Kathiguni anawakora igachoka ide mbeca na no ibirwe kungi ndewika birwa kungi tuyo tugota ariuga ati kuona taka Mûkandarathi ura apetwe wira eno ari na woti bwa kumeruta ara abuthiritie intobika ibia waka bira aiturite muntu akiromba wira wa county na akikisagia ena uwezo wa kuruta wironu nuntu contractor amunenkere wira uyu arikara takati na uwezo nuntu wana muthango na mwiturira huntano na muthango tonu utumite guku ntano na muthango kariu guku niyo contractors mama kuboya wira ne maruta wira na contractor gutumane mwisi na ne murutu wa wira wa county wa guntu kwenu enge nuntu ire kara tanto makubanga kwerwa moene nkamugweta tesa sawa nkamugweta nikena ne mwamona geze kurunga mbere nyu ke mwariria mukamwera mbotu tumirekera thia Kathiguni no athiro kuboya kirathi no tena uwezo wa gutuma na meneretie utongoria bwa thirikari ya county nuntu bwa kumugaigira urabachindanaga no giteni kia MCA kithurano ni ikuruku ari murugamiri wa wadi ura akuga agigitogo iri njira ya kumuthiria giciaca muntu rwacinda gitekane kagirwa nafasi akaundumia antu ndiguo ku Magumoni muntu rwa namba 2 na akachokira nenkerwa nafasi ya kuruta wira wa administrator kubewa wira to thuku na niwegane na ugire niwegane nto kubewa wira lakini kumuleta Magumoni twikara tanto magutinda gucindana buti kubua nontu nathi na wira te murute na kiaresa akauga tokaruta ambwinde gukarutwa ri IRACI bibibi anenkero bajeti ya shilingi milioni 1,200 ira kithinji akuga ni kugana kubiaka na kubiekera into binge birabi kwendekana na rito banasari kirathi kia 1.2 million kibwiri gitumwe kikirwa ite na ke panga bangwe kibwe nundu irathira mheshimiwa Patrick atumaga atumagira 500,000 ndiu giki gikorwa kiri guru kidogo nundu contractor lakini ake contractor na bwiri kuruta roba tirwe nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.